bilo viđeno i u Halmstadu pre 7 meseci i to se i dogodilo praktično po istoj matrici. Dve pobede prvog dana u singlu sa jednim izgubljenim setom, poraz nažalost u dublu, sada još dramatičniji, i pobeda Janka Tipsarevića u presudnom singlu bez izgubljenog seta. Tipsarević je tako zadržao te bodove osvojene prošle godine, odnosno povećao svoj niz bodova i približio se možda čak i mestu broj 8. Oduševljen i otac Pavle i svi u Čairu. Evo još malo ga je ostavio kolega Krivokapić da uživa u ovom razvijanju srpske trobojke koja će biti poneta početkom aprila na gostovanje u Češku. Prvi utisci heroja ove pobede pred Nišlijama. Janko, sinoć je na jednoj od društvenih mreža